Chamanikab Jehova, kitochok mising eng yu eng betut nebo rani nekakokonech Kamuktaindet siketuiye kibagenge asikobit kinetkei kondoiwek tamirmiriet ne tilil. Kitochok anyun asikobit kesa kibagenge asikobit ketou ongesa Jehova nesobei koigeny. Kimwoe kongoi eng saitab korake nekaikonech ketuiye kibagenge. Kongoi Jehova amu ng'olyong'ung nekinetigei ako kondoiwech tamirmirieng'ung ne tilil. Ikochi agenge agenge kimnatet ak kamuget ak naet nebunu barak kipsengwet. Ngwa ak mageng'ung ki age tugul Jehova nekiyoe anan neking'olole akot chekasik Jehova ikochi tamirmiriet ne tilil asikobit kowalak sobonwekkwak kou ye kisome iwal sobonwekchok asikobit keker Jeiso inegei ne noto nenyone konyokonech. Kongoi amu kilosun tugul eng kainetab Jeiso ne Etindenyo. Amen. Kongoi mising eng yu ketinye kiboitinik. Abwoti ale kionai okerech ko ki biik mut, rani ko ki somok. Ko ane ko Lilian Maswai akamite kebeberta netai. Eng wikini kinetigei eng lesson eng metit neleen bororiosiek anan bororiosiek kebeberta netai anan ko bounatoshek kebeberta netai. Eng wikini nerube kemite kebeberta nebo oeng. Akamite Jumambili kinetigei akobo chito nekikure Nimrod ak emet nekikure Nineve anan ko taonitab Nineve. Atoche mwalimu nerube sikomwoiwekei ak komwoiwech komosta neibe. Pastor Nyalilei akotok eng kainetab Jeiso ale chamgei. Ami betusiek oeng, betut netai nebo Jumatatu nemwoe akobo kurset nebo Abraham. Ak oeng kasi nemwoe kolen kekonin kit nekemach anan kit nekemokyigei. Otokotin ak kowe tugul. Koi chamanikab Jehova atoche kokeny kainenyu ko Pastor Aram Ngetich. Kami kebeberta nebo kosomok kasi neng'olole laitorinikab bororiosiek anan laitorinikab turubek anan baunikab turubek. Ko kebeberta nebo ang'wan kasi kong'olole lapkeiyet eng turubek. Kounotok ko kitochok sikobit ketestai tugul kibagenge. Kityo akesune kebeberatak ak kemwa lesson nerubei. Kongoi. Kongoi mising. Ko eng kisomani kitabutab Daniel 7 koite 14 ne noto ko ng'oliot nebo metit nebo rani. Ameche kesoman kibagenge Daniel 7 koitet 14. Olen yoto makikikochi inendet bounatet ak torornatet ak laitornatet sikot inendet biik tugul, bororiosiek tugul ak chebo kutuswek tugul. Bounatenyi ko bounatetab koigeny nemaikesugei ak matun king'emei laitornatenyi. Ikere eng yu kele laitornatet nemaikesugei nematindoi kakesunetabgei. Neikere ile kakiwekchi let kou yekitai. Kekere eng yu laitornatet amu eng kitabutab ng'ang'utiet koborwech ole tun kiwekchindoitoi ole kiu laitornatetab kipsengwet eng ng'ony kou ye kiu eng taunet, kitabutab taunet amu nguno ngiker kole ikere kitabutab ng'ang'utiet koborwech kowekchingei ole ki taunet amu ki eng taunet ko kiyai Jehova ng'ony ako kiyai biik, kiyai kokararanit, kilaitorani Jehova amu kinyoru eng yoto akot ole king'ololdoi Jehova ak biikchik eng betut kokele kiwendoti Jehova kong'ololdos. Ko ikere eng yu kemoche kinetkei keker kele bounatoshek chekilya nekisikokeit yekimite amu ngilen iker laitornatoshek chekikobwa
igere kebiregei boriet kityo ikose akot sigikchok komwoun kole kikibe boriet nebo Jerumani, kebe boriet nekibo Kenepti, kebe boriet nekibo ano, ko kalya yani wendi boriet kotesetai akuwo akot kotese volume kotesetai akoi koit ano, lakini kakiker komwoiwech Daniel kole kiwekyin inendet laitornatet asikobit kowek ing'ony koek yeu yekimite ako makomite kotokomite laitoriat age nenyokobute, amu ing yu ikere laitoriat age komeche kochut koibeni kolyani kou notok ikere ile Jehova nga ng'wonen betusiek chekemite ketindoi kamang'unet amu nyone baunatet nebo Jeiso ne inendet nekikochin koek laitoriat asikobit koek laitoriat nebo kutuswek tugul, nebo biik tugul chemi ng'ony akenyoru ngo inye nekimite kimastanyi ibas inyoru kamung'et amakomite rirek, amakomite boriet. Ko anyun ngot komite mwalimuiot nemoche koteshi eng betutab yekitou amakibe Jumapili ketuye ak chito neki laitoriat nekikure Nimrod. Sikikuye ng'olyondoni ketoune ng'ang'utiet 12. Kalakibit kabarunet age maswetin neu nebirir nekitinye kuinoik 10 ak nariosiek eng kuinoik chotok akotinye metowek 7 ako kale kichutu katutienyi agenge eng 3 eng malaikaisiek ab kipsengwet. Ako ole kataundo ko taune koitetab 7 kale kibit luget eng kipsengwet. Kabargei Mikael, kabargei Setani maswetit ak malaikaisiekchi kobargei ak Mikael. Ako eng yo kiterter kele kakobit katerteret eng kipsengwet akobo ng'ony amu kakonyo kotinye mbu koni kakiker eng koitet age 3 kochorugei ak neregek. Ko lugonito kanyokotoi ko nekisokorgei eng kipsengwet kokur kolot. Eng yo kiterter komwei. Eng yo mwei koitot korik komataketach akoi nyeketach eng nenyo amu kanyikobusis. Nyokowirta biik chekikakikochi bounatet eng emoni akorebe. Ko king yo kelchi kobendua serikalitab koroni koyai yuto koek meng'otenyi headquarters sikwochi luget olin kibunu. Kounotok keker eng yu bounatet nekibo Jehova eng kipsengwet. King yo kosokorgei akotoi luget eng olotok ak nyokoib serikalini nyokoib bounatet nekibo Jehova amu kikimetochi Adam kotononchi kipsengwet. Ko niker eng kitabutab Job ngobendi kandoik chetononchinikab emotinwek chekiyakiyai chekitomo kobutyi tengek ko kiwendi Adam kotononchi nenyo kotun kanyekerebe bounatet koek Setani newendi sikolen anyo amiu akine atononchinetab emenyo. Ko baunatonishek nekemoche keker kele mabaunatet inegei ni ako kanyekanyokoit nyokopcheat baunatosiek kochang'a Setani amu kawek baunindet neo netononchinetab emoni konam lagokab Adam nguno kobesio komong bororietab Jehova amu kanginye kesich kakobit kabutet kelechi Adam ak Hawa kikobit nyat ako owekchigei oretab sorunet sikobit obarte arwet netun nyokosorunisiei oeny arwetab kejir olach chepkejiriet olia ko akoi tun koit kigen ko ngele ngap Adam kokisich kigen werit netai kowalak koyait inendet koek Kain nyokobar nebo arnywa akwo komwei kokakechut kosub Setani nindok ipkotoune bounatenyi kikochi lakwet age nekikure Seth kong'etyo as koek bororiosiek 2 cheboregei kap Seth ak kap Kain. Akoi nin kochang'a chechiket kotestai chung'yu
kotinye konyo komosi kora nyokokwolchi kit eng komosi sikowekta koba olin kong'etyo werikab komosi ipkotun tibikab olin akong'etyo tibikab oli koker kole ankwanyiny tansit nemi komosin. As keba tugul olindok akoi ngoite maranet, ko ngoite maranet ko keprukan amu kakoromit, kakoyait ng'uny as nekakoromit akoi kole kipsengwet angotun komas tugul ipkomaluch tugul kole Jehova acha ngakirikto alak kotabista mising. As nyekeyai no kilen Ingeresa reset button, kokitoi upya kong'et biik susitu nyokotoi kipsengwet kosisin kele kakitililchi koba korok. As koit setani nyokole anjuto sisit nyokoket kipkemi nguno tulwetab Ararat kechortagei kemong eng melit biik sisitu nyokotoi kebwa akoi Shinari nyeketoi kesisin bounatet age kele ongetech kolechi chun ongetech irimet nekoi singotun tokobwat Jehova kole ngotoi maranet age komanamech mara this time ola kechilil konyilei nebo ra. Bas kotoi nguno eng yotok kongenyekirarach nguno chu tugul chu bororiosiek cheterchin kotenderas nguno nyokwai as setani kopcheune bororiosiek 700. Ko eng bororiosiek chu 700 chekamong'une Babel kong'et agenge kityo ngono kilechi Abraham mong'u eng Ur nebo Chaldin nebo Kaldeik ibimeny yetake amu kakokoromit kotabista mising kokeny. Kosisin Jehova kole ngibotoi masta age kole kasisin nguno u kong'aek cho kokotebeyotyo konamgei aeng'u kole ketaune nyon taban kotoi kosup nito kora meto chun alak chun igere koboronugei nguno bororiosiek bounatosiek chemoche setani koboi kobor kebebertanyi ak kimnotenyi ak tugukchi kosisini Jehova nenyin taban sikoker ing ng'uny bounatetab Jehova ak talosienyi ak telunotenyi ak nangne kometo nin ak nyokong'em ni amu moche ne kong'emat korot age tugul nekapkotoi Jehova kokutkut nyokong'em olotok nyokotoi Jehova kokutkut nyokong'em olotok kounotok lugoni kiyoe kemoche keker lugosiekab boriosiek chebo bororiosiek koboru luget neo netesetai nekitoigei eng kipsengwet. Konoto amune moche keng'alale Nimrod ak Nineve, moche keng'alale eng yo Abraham kekurei ko kapkekutkut ketoi age, moche sikoit koesio Israel Jehova nekibounindet kole okonech nekikere kounoto kotestai akoi akeker as bororiosiek chun alak eng bororiosiek 700 chekikotoi setani ko keker kingokoistogei Abraham kotestaita ano tai bororiosiek chun alake chekikure torobek konoto nekinetigei eng wikini. Kongoi mising, kongoi amu kaikonech yani spectrum tugul ole kibendi, ole kitoune akoi kebendi. Ko ngekebe Jumapili kenyoru Nimrod ak Nineve. Ko ngekeweke kuyo kakomwa pasta olimbo Kap Eden ko kingoyai Jehova Kap Adam ak Hawa ko kimetochi kabungut kondochi ki age tugul nekimi yoto. Ako king'ololdos ak Jehova, yani serikalitab Jehova ko king'ololdos ak Jehova eng betut kondochindoi mirmiriet akwai magetab Jehova ko serikalitab Jehova nekimie ko kiit anyun kong'et kuyo kakomwa pasta eng lagokab kokainyo bunyot kokororok akoi konyo yu nyokotoi kochut werikab Kap Adam nguno nyokakobutyo Kap Adam kopirgei kotoigei nguno boriet nguno keesio bounatetab Jehova no king'ololdos ak Jehova kokakobutyo Kap Adam makomuchi kong'ololso ako makotinye kakeistoe Kap Adam eng kabungut ole kimite yuto koit as komanda eng imbaret yuto yekimite sobet nekimite ketit nebo sobet akoi nguno ko ikere boriet kotesetai. Kakomwa pasta kole kinyo kotaunegei kipsengwet koibu neregek. Manget ale kiotuye ak chi nenerechi asikokatin kole chamgei anan otitosi mwaun akine chekotindoi eng muguleldo kora koilechinigei kolionoti mami chito nenerechi netinye chamgei ibu cholwokto koibe manyi konemi orenyi otuitosi
igere anyun ile mai kiit kotokotesetai kongen kole kikikochi betusiek chematya, kokere kondoi machira kabisa komeche kopirgei biik sikochang'a chekalya kong'em amu kikaker kole kakoit ketururwo makotinye atebi ing kipsengwet amakomi namna kopas kokanyor otuye eng yutok. Iker as ing yu kole kakoesio bounatetab Jehovah. Inyo ile kakesich lagochu kakopcheakis kouyo kamwae pastor koit kapnoa akonyo kipsengwet kole acha keburbur. Konyo Noah kokitinye werik somok. Kotinye werik somok, kekure Shem age, kekure Ham age, kekure Japheth. Kosich chitugul werik chekakimwa bukuit neikimwae angot nguno achek kimwae kelen mwoiwech Jehovah kamwa. Imwa ile kisichei Anum, kosich Anum, kosich Anum, Anum, kosich igere laindanywa kebwone kunoto bororieng'wa ngot keitu kele kot komang'une Samson kot koit ano nyokomanda chu kibwa nyokoba Kipsigis alake koba alake Keiyo koba alake igere bororiet ole kabwa ng'ony akowendi kotindoi laitorianwa neindochin amu kapkonam chitugul laitornatenyi kot koit chitab kokwet boiyotab kokwet kotindoi laitornatet. Ko ki anyun eng Ham ko kisich werit nekikure Put ak Kush ak Mishram ak Canaan. Kong'et Kush kosich werik lo nekikure Nimrod, Sepa, Harila, Sabata, kosich Ramaha, Sapatek, as kong'et ing yu Nimrod kosich werik nekikure Shepa ak Tetam. Kong'et Nimrod anyun kakile ki chito nekaek kiplokotiot. Kiplokotiot ne nyikan eng taitab Jehovah. Nekaek nyikan eng taitab Jehovah ko katepto ano manyikanet no ilen nyikan kwochi Jehovah boisienyi. Koek nyikan no yani no len ipkekeregei. Kosich kimnatet kole tou laitornatet. Akotoi nguno kosich bounatet nekikure Babel. Neikere akot nguno kakotoi maranet koistogei kolongete nini nekatokosta kipsengwet situn makonyone maranet kotoi kingdomit nenyinet akotoi kotokonakta anyun makoyome yotok kwakotoi age nekikure Erek konakta age nekikure Arak ak age nekikure Kalena konakta kole kotokonakta koek yani inget ile kisubi ng'atutik chik. Ng'atutikab kipsengwet komakomite yu kakoek inendet laitoriat inendet nemwoe kole amache keyai kouni amache olipani ashurut kouni. Koit Nineve olin Assyria olimbo Assyria anan ko ole kikure Rehoboth. Kaek inendet ne kakonakta kakonyor yani ngot ndakilen nguno kakonakta Africa konam Kenya kwano Tanzania olatugul ipkoit olimbo India olin konoktoi amu kakoek inendet ne kakotokosta. Kakoek inendet ne kakosich nguvut. Ko nguno kokakotoige kounotok ikere ile kakoek chito nekakisup kakonyo laitornatetab ng'ony nemako nebo kipsengwet nekinye ng'ololdos ak Jehovah ne indochin kekose it kondoiwet tamirmiriet netilil ak yoe makutikab Jehovah. Kakoek maketab chito, maketab laitoriatab ng'ony. Chichi kinye maswetit kinye komi let yu inendet ne indoi majirait chito kwo nguno koek inendet nekaek neingen ole kibounisheitoi inendet kale chichi Nimrod kale kicham konetegei akobo emet anan ko ketik ole kiteptoi emet inendet nekisoman koek inendet neingen kole yu koteptoi ano yani geography inendet neingen kole teptoi ano ole wendi yu kondoi yu kole somanet nekitindoi ko kiingen iman lakini kakoek koboisie koek inendet ne kaek yani kwa kiptubotoi ak ng'alekab Jehovah
makokase it kamirmiriet netilil koek anyun kosubi inyoru taunet 10 koitet 1 akoi 12 kong'alalwech eng yoto kora kito nekiyaak igere bounatoshek eng yu kole ngasoman kitikin kale kochu ortinwekab chebo werikab Noah kamwa eng yoto inyorchini yoto atindionito kosubi yutok ko igere ile kiwo tai boisioni akowendi tai igere ngot nguno eng ng'ony mite mangen ale mite emet nematindoi laitoriat mite ngot komite manget ale mi ano dunia kimasta ano chitugul igere kikosich akot age tugul akot nguno ngikose itekekose betut age ko kikanyo laitoriatab emenyo kole kamache banam en olimbo Greenland olin kakemach kipkeal emet eng olimbo karibu en Israel chobiregei kole kimache kenam yoto konam beek alak eng yu nekicham kekure Mexico Gulf of Mexico akobunji emenyo igere ile wendi chitugul komache kotestai ko akoi tos mite laitornatet nekonu chomyet mamite akigere ile wendi kotesetai cholwokto yani boriet kityo nekemeche keboryo lakini koite koit kipsengwet nyone Jeiso akoi kimwa komwoiwech kole ite betut neite yu bistoet nekakonyikisit koite anyun amu bistoeni kokonu amu chametabgei ki age tugul nemoche koyai komakchingei moche koek inendet netindoi baurnatet inendet nemoche fedha ak ki age tugul nebo ki age tugul neooksei igere nguno akot eng wikini arawek chutokchu kokimite kokoibut fedha nebo dunia amu kotwek agenge kole kamach kouni kobutyo ki age tugul igere ile tos sobet nitok achicha ite betut neigere nguno ile kingokakoit bounatet cholwokto koite mwisho neki akot komwochin Jehovah Abraham kolechi wi asiwe kokikochin neigere ile chomech Jehovah tomo koutyenech akokonech kotun kolechi aberuri ng'ony aberurin koite Jehovah koit nyokowektech keit yekikimite kwanyun nguno inye tos koiwal sobet anan iloboti ak soboni eng ng'ony niloboti nemotinye ole kimunye ngilen ile koteisise kakemwan teisise tos igere Jehovah komite sobondang'ung asikobit koker chito age anan imite iloboti ak sobetab ng'ony amoche akochi mwalimuinik sikobit ketestai kotesyi eng yoto Ngates akobo Nimrod. Kangimwa ile Nimrod ko ki logotiot. Ko ngisoman atindiot nebo yekataune pasta. Ko lagok chetai chekikasich Adam. Ko eng kasarta nekicham kosoptos kila amu kakemanda icheket eng Eden mbaretab Kamuktaindet. Ko betusiek tugul ko king'wereri konyekwak Eden notok amu kakoistogei, kakeengchi arwetab kechir, kakekochi sumotik sikotugegei simebor achingor chechwak. Lagokchik nokisich ko kiinet lakwet netai korok Kain akonet Abel kolech ondoi korosek Eden sikobit ma ikaikai muguleldab Jehova kowekwech mbaret nekikeistoegei. Ki maketab sigindenyi kounotok matinginyokobesio lagok akole lagok makobotech. Kobar nin Kain netupcho Abel ketubno eng ng'ung'unyek. Ngotokowendi eng oret kotuiyo Kamuktaindet. Matebe kolech ngoro neotupche. Mweet nekimwee Jehova ko tetutietab boindet. Ko kimwei Kain amu meche koboigei
magetab boindet ko koistoegei Jehova akoboigei inegei ipkotoi bororiet nenyinet. Tap kotebe biik alake kole ara kitun ng'o weri kingakwo. Ko ngiweke let komwoiwech makisir ine eng Bible, lakini kisich tibik akosich murenik Adam chongen ale kitungei chetupcho akotoi bororiet age. Nimrod ini ko kim eng kabwatutik, ingen ile eng sobetab biik ngobit chi agenge no kekure hero nemuchi kong'alal akoum biik kokase it biik chichoto. Ako kit nekamwa koe biik kouno. Kekose iman kele king'et Nimrod ini eng kabwatutik chi koker kole koboisie setan inendet. Ngiwe nguno kitabutab Taunet 10 koitin 1 akoi 12 kang'et Nimrod weritab Kush. Iweke atindiot akoi let werikab Ham. Kikim kabisa murenoni nikibore tiong'ik nekergei ak Samson eng yumbo tai. Amu ngisoman kitabutab Kirwogik inyoru Samson. Ko kikim boyondoni. Ako kikim amu ingen ngebe loget ko chito ne korom ako chepchep ako kim. Ko ngotor ng'otit ng'etundo kotore agenge motore oeng. Ko ngobar tiondo rukutiet anan ko kenyilet ko ng'otit agenge anan ko kipchabet agenge neyomei, makiketyin oeng amu kimnotet netindoi. Ko kikakitoret Jehova bounatenyi nebo Nimrod. Ko amu kakomasta eng taitab Jehova koek inendet chito nekitumtum kabwatutikab biik akokochi biik kolaskei kole kitindoi chito. Kiorong betusiekab siasa len biik kitindoi chi yo nenyo chichi. Keborin chito nemesubi ng'alekchi amu boisie setani chechang chebo kandoik sikobit konam bounatet akoboi setani biik. Ki magetab Jehova koboi biik koistogei Nimrod eng taitab Jehova kotech rimet nekimeche kotokosta kipsengwet eng naenyi eng kabwatutikchi koktuiyo ak Jehova. Koteb kole tun anyun katyem Jehova ini kikaberanech ainet atkinye ak maranet komakonyorwech magenwa laskeita nebo biik. Ko ng'omnotet nekinyor ko ki ng'omnotetab Jehova lakini kiboisie eng oretab boindet. King'ololi kutit agenge kuye mwoe sirutikab Jehova, kikoshindos. Ketech rimet newendi kotokostoi kipsengwet ak nganaset nebo Nineve ak nganasok alak chekikatech. Kobara Nimrod kimnotet koik bounindet nekilos biik ak kele kitindoi chito, kitindoi kandoindet. Kong'et torobek chekikakoistoegei Jehova nemakotindoi tilyandit ak Jehova kole nenyo chito. Ako Jehova ini takanyokobarech ko king'o age. Angemuchi keribkei ketech rimet nekibo ribsetabkei. Ko kile Jehova matinye makoi kimit bounatetab chi kosir bounatet. Kokwer Jehova eng kanasanatak kobut. Kingobut Babylon naikose akoi wendi akoi kitabutab Ng'ong'utiet. Ko kabutetab Babylon ko kipchei biik nematukokoshin akoi ra akochop biik koba bororiosiek. Kong'alal chitugul nekibutyi kimasin akoshep rimetab kimasin kotoi kutinwa. Chekashep kongasis kounot, chebo murot tai ak murot katam komatukokoshin bichu. Neikere rani kitindoi kutuswek chechang eng ng'ony. Mamu ki magetab Jehova. Ako mu kiker Jehova kole simakotokokoshin bichu eng kabwatutikwak ak nautikwak. Amu magetab Jehova eng tai ko kimeche kotuiyo Adam ak bororienyi koek agenge ak bounatetab Jehova. Amu king'ololi kutit agenge Adam ak Jehova.
Kokingakobit Nimrod kopchei kutuswek kole Jehova makoi tukomeng'is bichu ing koshinet. Akoi rani ing baurnatoshek ak torobek ak bororioshek komakokoshindos. Ngonyo baunatet ake nyokobi mbareni kolen achicha koinokune kiwotet ketoi boriet. Tia baunatoshek cheborekei rani amu kiwotet, amu ainet, amu samakinik koto akase ngot America eng California korire kole kokobwa biikab China mitainik mailishek 200 nyokoib samakinikyo akibwat mailishek chebo ainet chebo Pacific Ocean 200 iwe akoi aino olin kole samakinikyo kole kororonen samakinikyo tililen yekekochi baunindet kosir order nebo nekiribe samakinik. Aya komanyo kochob nguno president akole kakemwara kakirib samakinikyo chi age tugul netokoberberigei keker melinwa ak biik chenyokoibe onai kokikeborchigei baunatet koribgei amu katyem chitugul koribgei kole sosob koisto bunyot. Ko bunyot netai ko Jehova. Bunyot nebo oeng ko chitab bororiet age nenekit nemakikoshindosi ak baunatet age. Kokikobit luget kounot akoi rani tigeni ng'weny amu makomi baunatetab Jehova eng kwenutab biik. Kongoi missing. Tochi mwalimu nerubo. Yat tirishet Pastor. Makikosin Pastor Nyalile. Wei komutyo kakamat tatinyin. Kakebe kakiit nguno kakwa Nimrod kakotech nganasok akocheng baunatenyi. Kakomasta biik konyor kutuswek cheterter. Ko chitugul akocheng lekisoptoi kosopchigei chi inegei ing kabwatutik ing naet kocheng chitugul kandoindenyi sikobit kosobe. Kotokotesetai sobet kocheng'e Jehova kora mautye Jehova biikchik. Kakomasta biik kokikenis Jehova eng kasarta nekoi. Yakobit maranet kokenis Jehova kole timabit chi ing ng'ony nemwoe akobo ane ako neng'ololi akobo ane. Ko ngotokosisei eng emetab Mesopotamia ing kebebertab kong'asis koker Jehova chi boyo nekikure Tera. Boyono nekikure Tera ko kitindoi werinyi nekikure Abraham. Kotokoming'in Abraham ko chi nekiepchini ako kikosei sigindenyi eng atebenyi ak muguleldonyi tugul. Ko ngiwege kokur Jehova Abraham kokosirto boyot. Kokemuny boyot kityo eng kolilet amu kitepche biik kenyisiek chechang. Kolil boyot Tera kwanitab Abraham. Koruto Jehova koru amu kikeronu murenoni ak kiker atebetab Abraham kole angolitit angotos cheng'a chichi ngokararan muguleldonyi netos kas akobo ane. Ing taunet 12 yekakoistogei bororioshek chun kakochang'a kakopchi Jehova bororioshek makomi chi nekoshindos. Kakowalak chitugul kocheng baunatenyi, kowalak kutuswek, kowalak kapchi, kotungei biik koburuchgei. Kobit sobet nekakouit ak nyolilwogik chekakobit makekoshindos korok akobit mionwek amu ngiwe emet nemaneng'ung kowalakse ngot koristo akobitu mionwek akotoi kobek chechang. Kocheng Jehova bororienyi, bororiet nemwoitoe kainenyi sikobit kondochi akorib amu kakoker Jehova kole chun kikomasta chun. Kokur Abraham komong eng kwenutab Ur nebo Mesopotamia akolechi kasait ameche iwe. Kongoi kisoman eng wikit konye nebo lesson kokiboisie ng'oliot Jehova nekale ameche iwe. Ng'oliot ameche iwe eng kitabutab Ebranic ko ng'oliot nebo kaikaikaet akobo ilet nebo muguleldo.
amu meche kotech Jehova bounatet ing Abraham. Kolech ameche iwe imande ing emoni. Kursetab Abraham ing 12 ngisoman kitabutab Taunet ko kamiset neteche Jehova bounatenyi. Eng kasarta nekoi nekikominit emet komami bounindet age tugul netokokose it Jehova. Kikotech Nimrod ng'wonindo ak kasetab nyat eng kwenutab biik. Kikowaskei bororiosiek ichegei akele tikimatech rimet boyondoni kimatakiuchu, kimatakinyolildosi. Kolechi Jehova Abraham anyun ngisoman, ui eng emeng'ung, eng tilyanutikguk ak eng kotab kwandang'ung, ui emet naboru. So ng'oliono kamwa Jehova, ng'oliot ui, ng'oliot nebo rirek, ng'oliot nebo wakat. Likitechin Abraham ak bororienyi. Kokile korok netai Abraham kito niyoe siwi imande eng emoni ak iistegei. Kolechi Jehova Abraham, na ile Abraham ko kicham kokoitoi korosek, kokochin kanamonik kou kiu kwan Tera. Komongen ale kilya sikogen Jehova kome boiyot Tera, kwanitab Abraham, sikikur Abraham, mama sirutik. Kingolechi Jehova eng arorutienyu nebo iman, ui eng emeng'ung, ingen imete emet sikocham imite, ak tilyanutik checham ingen, ak kwandang'ung, ak iwe emet nekale Jehova aborun komeche kayanet. Makoi imande kabisa eng gaa komengen iwendi. Akilechi Abraham mande koboto kwondong'ung, ngemwochi kele koing'ung mete biikuk, mete emoni, mete oreng'ung, mete tilyanutik chetindoi ing yu, ak itou banda. Kabusratet noto melen makoi ibaibaitu ile imi banata. Kitebe korok kele ii tos tilitit tokararan metit. Yo kilechin mande ak iwe emet nemengen iwendi ano? Kursetab Abraham ko tetutietab Jehova. Nemeche kotoi Jehova bounatet nemakeyonye bounatoni kinye. Kiwekchi kap Adam, kingwa Jehova Adam ak Hawa, ko kilech ameche atekwok bounatet. Kole Jehova obou emoni ak tiong'ik ak age tugul. Sikoek Jehova kandoindet, ko Adam ko ribindet nebo tuguchu chekikochi. Ko kibet Adam kamisetab Jehova. Ak kingakobet Adam kamisetab Jehova, kemanda icheket eng bounatet nekitatebe Adam koigeny ak koigeny. Sikonyone Jehova kityo nyokong'ololdos. Ako lagok chekitasiche Adam cheachek ko kitakitepche eng borotet amu kitindoi kandoindenyo laitoriandeno ne Jehova. Ko kinyokobutok kocheng chitugul laitornatet. Kokur Jehova bounatenyi kolechi Abraham, ameche awekchin akinye eng makenyu nebo Adam. Amu makenyu ko katech bororiet, biik chekosok akoibeit ng'alekchuk. Kokur Jehova Abraham komanda Abraham matindoi werit. Ako matindoi lagok, kocheng kiboitinik keba kakiba nguno matikosis Abraham inegei. Kocheng Lot, weritab kamet eng chepkamet. Akolech kibendi, kokur Lot ketoi banda, kotab koit chun ketoi kobirgei amu tuga sinyen kolimboino kesaregei beek. Kobirgei kiboitinikab Abraham ak kiboitinikab Lot. Koker kole kokobirgei kila, ongekoshin ak nekitupche. Kale ngiker murat katam awe murat tai. Ngiker kong'asis aker cherongo. Ongebeshe kunotok mamu maket lakini amu lugani ak borioni. Kokwer Lot kotokyigei Sodom ak Gomora. Konget Abraham eng emet nekikorkoi Jehova kamiset. Kurset nebo Jehova komie. Kolechi Jehova Abraham, ameche amwaun anyun kamisutikchuk sikobit ikasa it. Eng kitabutab Komong'u
kogo Jehova anyun tuguk chenyolu kakekur Abraham kakomong Abraham boto kwondonyi kobiru Jehova Abraham kosich werit Isaac kole Jehova nito ko kamiset kotun kaberuret kotoret Jehova Isaac kosich Jacobo ing kaberuret ak Esau kopete Esau kwa lainda age kocheng bounotenyi kosup Jehova Isaac kotestai Jehova mieindo kotun koberur Jehova kesich Jacobo ak kong'et Jacobo kosich lagok 12 koek bororiet neyamat nebo emetab Israel netindoi kamiset ak Jehova. Kitestai atindondo notok eng kasarta kenyisiek kolechi Jehova ng'alechu. Ngisoman kole notok anyun kas Israel nekibwote ng'atutik 4 kait 1. Notok anyun kas Israel ng'atutik ak kirwogutikchu cheoneto siyoai sikobit osopche akobe onyaban emet nekakonok Jehova kamuktoindeng'wong nebo kwanisiekwo. Kale Jehova Israel amu kakoet bororietab Israel werikab Jacobo tugul lagok 12 kosigis koek bororiet neo, bororiet nekiinegei nekikakur Jehova, bororiet nebo koshinet. Kole Jehova akwek nguno kokaumak oiku bororiet agenge nebo Jehova. Ameche anyun okas ng'alechu, okas we Israel ng'atutikyuk ak kirwogutikyuk cheoneto sioai simabit sosopchi. Ingele kingomwochi Jehova kolechin kokas chu komeche Jehova kocheng kole Israelini ingokasa ingomat koyoniegei kokerkeit ak bororiosiek chun alak. A Jehova nenywa a kiptaiyandenwa a laitoriandenwa a kiptaiyat neribe ichek mat komasta. Ko ngimi koitab 5 kolecho okero kaneta ng'atutik ak kirwogutik kou ye kingang'at Jehova kamuktoindeng'wong sikobit oai kounotok eng emet neobendi neonyaboni. Eng koitab lo kolecho rib anyun ak oyai amu nitok ko naet ak kakuyeng'wong eng taitab bororiosiek chetun kasei ng'atutichu tugul akole iman tinyei naet bororioni, bororiet neo ak biik cheikuitos. Kingakomwochi Jehova kolech ameche akwek oiku bororiet neokoso kala akonok naet ak akonok kakuyet sikobit kokasak bororiosiek chekemutok. Mi Amorik chemi yu, mi Hititik chemite kimasi, mite Asurik chekimite kebebertani, mi biik chebo Babylon chemi kimasi ako chotok tugul ko kikabo kole Jehova omite kwenutab bichu. Ameche okasit anyun ng'alechu onai ole a Jehova kamuktoindeng'wong nekiokurok ak kiokur boiyot Abraham. Ameche okasa soeku eng taitab biik otinye naet eng bororioni ak biik cheikuitos ng'alechotok oeng itindoi naet ak itindoi kakuyet. Noton nekitege Jehova bounotenyi eng kap Abraham akoek Jehova inendet nekalechi Abraham mande iwe ui emet ko kinyolu komite kayanet, kinyolu komi kakuyet eng muguleldab Abraham akole Jehova kayanin awendi eng kayanet, konyekyuk tugul komi eng inye, kabwatutikyuk koimi, ko ngotebena chi tebut atebenen siwolwo itiegei Jehova eng banda tugul. Noton nekiyai Abraham koek kwaninyo nebo kayanet sikobit konai bororiosiek tugul kole mi Jehova kwenunwa akoik biik chebo bororiet nemie. Ko ngisomanate akoi arutiet nelel ko kile Jehova yekawai tuguchu akosub kale koribok Jehova simonyoru birutik. Chang birutik chemi, birutikab meet chebo mionwek, birutikab koristo ak wasetabgei nebo emet, kipchurchuriet nemong'u akobar biik
botanetab emet nengeme emet, laletab maat nelole emet, kot ko biik kole Jehova aribok eng tuguchu tugul ak aribok oegu bororiet ne inegei. Manamok myon age tugul nemuchi kong'em bororios nename bororios. Aribok ak ang'uto omong'wo a Jehova nebo iman, a Jehova netilil, a kandoindeng'wong noribok kemboi ak bet, akonok lapkeiyet, akonok beek kimamite beek, akonok makatiat betut nemamite kabatetab emet nekakerukutke emet, akonok amitwogik. Mami ki nereruok ngo amitwogik, ngo lokset, ing ki age tugul. Kitech Jehova ing kwenutab Abraham tilyandit nebo koshinet kele ingobou Jehova mugulelwekyok ak bounatenyo kebendi tai amu iguitos bororiosiekab ng'ony kole angoter bichu. Angot rani komeche keguiye akichek kele koki bororietab Jehova nebo koyonik chebo betusiek chebo let. Kone terchinet neketindoi ak torobek? Tos kikoker torobek kot kole tindoi kakuyet bichu ako tindoi kayanet? Tos kere ing inye ma kaniset inegei amu inye omi ak kokwet otindoi ingele lekikimengte lekimeng'ishe ing olin bo gaa ko chito ne kokimayat, chito torobindet, kokimasi ko chito newendi kaniset age. Kokerto ano bichu le au atebeng'ung eng betusiek 6 yoiyoe boisiet ak betut nebo sabato newendi kanisa? Nitok ki kanetisiet nekikole Jehova oigu bororiet neiguitos ng'ony kole ami a Jehova nebo iman. Ngawa kwoeng kasi kotes chi kotes ng'olyo. Kakoit nguno amu namegei kakekur Abraham kotestai bororietab Israelit kai. Ing kabwatutik chi kakibe nguno kitabutab Samuel. Kakotestai Israel koker bororiosiek chu. Kobit ki nekekure kacham ko leboundoi bororiosiek chu amu ngiwe si sotuiye ak bororiet age nebo Asurik kole kitindoi laitoriat. Achek kemi komie. Ngot kobit ki nebo boriet ketindoi askarik chebo bounatet. Anga bounatet nemitei kotindoi askarik. Bounatet nemi koribe biikchik. Bounatet nemi eng bororiosiek keribe kiwotet. Bororiosiek chemitei kekonu kodi sikobit keribe emonotok ak kerib kalyet eng emonotok. Kokas lagokab Israel kole oye angu maya tuguchu, angu bichu tugul chu komi komie. Komebwat komabaskei ichegei kakokumach koutie Jehova. Ko ngimite Samuel 8:4 Samuel netai kole Jehova kokur Jehova Samuel akomwochi akobo kirwogutikab Jehova kole kakosom bororietab Israel. Kakong'et nguno bororietab Israel kokimit kole kimeche laitoriat. Angimeche chi nekergei ak laitoriat nebo Asurik ak nebo Amorik. Amu is kakinyolise tab nyekesise ketegen kanyekebukene tuga. Ako makitwogu mu makindoi kimno. Makindoi askarik. Kotengesise kidogo kanyekemutene tibik. Akip kotun bororiosiek chu. Akele itwogu siro. Arotwetab chok. Birtagei. Kotegesise koba tambesik. Koba kejire. Koba baraisishek. Kule Israeli ne chu angobendi tuguk. Ingele ngime emoni na ile mele rirene setani amu ibo kanisa anan kisiku. Inyene koroni kechengin komie. Tamnye konyo chito korok ak nyo kong'et kopir lagokuk kibikas ma. Kikoik kityo amu kararan mi ng'atutik cheribe emet. Ra mabistakan kirwogindet imwaitegei. Setani komele rirenech amu mamechin setani korok netai ing yoto. Koi bounatetab Jehova kocheng'e oret age tugul kotwai muguleldong'ung. Tumele ye aungankei ak masit.
Kokai kopit wakat nekiyet eng lagokab Israel eng yu. Kechil Samuel eng werikchik akolechi kijanaekab Samuel kwan kimeche kekerkeitu ak chun ak bororiosiek alak. Ko kingakosom kolech ameche kekerkeitu ak bororiosiek chun alak, kale kiumgei anyun boisiek tugul chebo Israel akobwonchi Samuel eng Rama akolechi kero kaiyositu boyondoni ako makobendoti werikuk eng oratinwek che kororon, ara ilewenwech laitoriat koboiwech kou bororiosiek tugul. Are kabwa nguno boisiek koumgei boisiek kole ye angakenyolise chu, angakobit nyalilda neo nebo kwong'ut, kakebirtegei eng kimasi ak kimasi, tatekekose kewoche eng bitono, sis kitikin kakewoch eng bito, necho kele kakobwa bunik, kakokori tuga, akakobar murenik chekamitei mestowek. Kotekesis ak kimasi kamba tibik kolimbo oino kosil beek, ko ngotokosile beek koit bunik shup nyekenam tibik kemut. Kong'et terenik chekong'et tutikin kurwoi gaa nyokomwaita kikekobwa bunik kakomut ngotanum cheptab kabanum kakeng'etu nyekemwoiwo ng'alechu chikerket ak kibo Job. Kosis biik boisiek kabisa kole angebendi kebeku angoro Jehova ini nekikamwa. Eng rirekab Jehova kokitindoi Jehova makenyi kole takarib bichu. Koba boisiek anyun akolechi kiker korok boyondoni Samuel kaiyositu ako maimuchi kong'et murechu kokuk chukoche kokometo kaamisutik chebo iman chebo oretab Jehova. Ara ng'o nenome bounateng'ung nekocham indoiwech ko kirwogindet neikosech ngobit kapchi nekakosirgei kokanyikoshi ng'alek ing'ololchi itikon kosopcho koee korikwak. Ko ngosirgei murenikab kabanum kokanyi ing'ololchi itikon imwochi etan kosop. Kokosisyo lagokab Israel kole boisiek achicha makitepche keny. Ongebe kero boyondonito ibinda nyois boiyotab ibinda ipkemwochi kelech akeitus ara maachek chu komaking'olol nguno kelech lewenwech kandoindet. Kit nekimeche rani ko mang'al chechang, lewenwech kiptayat laitoriat sikobit koboiwech akoboi kekerkeitu ak bororiosiek chu alak. Ko ngimitei 17 kitabutab komong'u ko kakosom bichu kabisa kolech oyie kakiyan akakele makibendi kokon Jehova notice. Nekale Jehova kotakonok laitoriat okerkeitu ak bororiosiek. Ako betut nekakonok laitoriandanoto omostoi eng kaamisutikchu ak kirwogutikchu. Ameche akonok tuguk oeng, ong'etu kou yekou anan akonok ocheng akolewen kandoindet ne laitoriat ako masak komut chok chemngesut nebo bororiosiek akobotebi okerkeitu ak bororiosiek chebunikwok. Kolele nengwong lewenet ingen Jehova komelen birchin chi. Jehova ko kikokonech katiaknatet. Angosikunen nyo nekisiku komalechinin Jehova wi kanisa. Mabirinin Jehova korokto kolechinin ameche apirin kabisa ku askarindet. Lechinin Jehova orone imanda. Ikuye orani. Ko ngiwe orani Jehova isobe. Ko ngitebi yu ko iu imee. Ko kaikai Jehova eng 17 akoi 20 kole Jehova kakonok ng'alechu. Ingokasa osoptosi ai laitoriandeng'wong nebo ng'o. Ane noribok, ane nakonok boldet netuchok akokonok urwet. Ane nakonok lapkeiyet nebo asista neiluchinok eng sobeng'wong tugul. Ane noribok eng mionwek. Komwochi Jehova boisiechu tugul. Lakini kole boisiek kongoi kaimwaman lakini kimeche kebeun
makeweksei kibendi banda ii koyonji kunotok ako keba kecheng laitoriat netai nekure Saul kotebi Saul koek laitoriat kotuiyo Sauli ak kanamonik ak chepsokeinik na ile laitoriat sisop ichenge biik ak kimnatosiek cheribin amu kakeutie Jehova eng yu kotakomasta lagokab Israel kuno akeba chemng'emerut nekarekto nebo yaityo amu kakoutie Jehova. Tos kiboitinik tokomi chi netese ng'olyo koyotindiondoni akobo komonut eng achek. Kemwa ile kekerkeitu ak bororiosiek alak. Ingen ile chang tuguk chekemakchinigei ikere aban mi le ameche kekerkeitu koker lagok kele kokobwa tuguk cho kimeche kekerkeitu, kimeche keamisie kou kabanum, kimeche kelya, ketou kewalake kot kowalak sobenyo nekocham ketepche ak Jehova nekatetebe Jehova ilechini ara ameche koune ilene Jehova koek ole kiteptoi kokakitebe chito age komwaiwech ameche ayai kouni kekerkeitu ak biik alak ikere ile komastaech kebendi kebetosi nekatakilen kakisopche lakini ngotko sobenyo ketebe Jehova eng atkan kora amu kale mareru kiy komi Jehova eng sobenyo lakini ngot kekerkeitu ak bororiosiek alak ikere ile kakebe oretab shetani nekicheng'e komastech kebetosi. Bororiet nebo iman nebo Jehova kale lewenot bororietab Jehova, bororiet netilil, bororiet netindoi borotet ne kamang'uneng'wa ko Jehova imochi. Betut nekawek kabichit kiy age tugul eng emoni kokere biik kandoindet. Akere ngot eng emetab Kenya nguno kabit uchumi kakong'wanit kekere kirwokindet akele aine president makiri tiawaka neketindoi eng Kenya kekere kandoindet amu tindoi kamang'unet ngot emoninyo nebo America kekere kandoindet nyo akekere kele kokikochi ng'echeret aini ngakong'wanit angorom kewokyin kandoindet noto amu mi bounatet ko nyalilda nekitindoi neo mising eng ng'ony ko betut nemakimong'u Jehova. Achek chekikekurech ki bororiet nebo Jehova nelewenot kou lekilewen Jehova Abraham mami besyonik kibesyo Abraham ak Jehova. Kikoito sharit nebo imanda Abraham koyopchi werinyi Isaac, kong'et Isaac koyopchi werinyi Jacob, kong'et Jacob koyopchi werik 12 kiyokto koba emetab Misri kondochi Jehova eng oret akoi tun Musa. Kokweri Jehova Musa komong eng emetab Misri kompa ong'atet. Kokweri Jehova Musa eng ong'atet eng kenyisiek chekitebe yotok akoi kometo sharit kokochi Joshua kong'olanda Joshua koba emetab Canaan. Kokingakoit emetab Canaan konyaban emet nebo kamiset nekikamwochi Jehova kolecho omeng'isie eng yu lakini mi bororiosiek yu moutyono ami kobotok akoi rani. Kaberuret nekikiberur Israel ko kergei ak kaberuret nemi Israel rani. Matingiker Israel no mi nguno no kiboregei sai kotomo koutie Jehova kamiset tukotindoi biikchik chekose it inendet. Kongoi ngatach kiboityo nerubei. Kongoi. Kebeberta nerubei kong'olole baunik chebo torobet. Kitabutab Mathayo 20:25 komwoe kole kakikur Jeiso kobwanji inendet akolenji ongen kole bau eng kimnatet baunikab bororiosiek ako bau ichek biikwak cheechen ako maunoton kokwek ako age tugul nemoche koek neo eng kwenung'wong kokonyol koek kiboityong'wong ak age tugul nemoche koek nebo tai eng kwenung'wong koek otwogindeng'wong. Kunoto anyun kimonyo weritab chi sikobit keboisiechi sikobois inendet.
ako koito sabondanyin koik kit nekityoge chechang. Kakekeran luget kong'eten kipsengwet akoi Eden. Ak kanyo kotoi kain bounatenyi nebo oretnyi. Ko bounatet nekiboisie kimnatet ak ng'omnatet ak ng'olit. Koek kimnatetab simoloik. Koek boriet nekemuch kobar nin age ak nekemuch kong'al kot kotui kole Jeiso ako maunoton kokwek eng kaniset. Makiboisie kimnatet anan ko mokornotosiek cheitinye siboune nenyerat. Ako eng kaming'inetabgei akot eng chito nekakilewen ko ngoek chito ne iming'inegei. Akot eng taunet keleweni Saul ko kitinye kaming'inetabgei, kingipkecheng akot kakobutyi inendet barbariat takilen ketit akounyege guniok orit olin kele ane kuritoni akeleweni ng'et. Lakini king'yotoi kotoi laskeinatet, kotoi ngelelnatet, kotoi nguno kakwanyinyit ng'echeret komamoche chito kochunda. Kokokas kole kakile ng'eta nemi yu netokosu kole moche neni kwer noto kotar. Koripkei chito. Kokaboisie Jeiso karokutiet eng yu kole kikikur Israel sikobit koek lapkeiyet eng bororiosiek chekikemut ichek. Ako eng betusiek cheng'ering'en koutie Jehova akotoi koboisie laitoriat Pirchin amu kasimwa pasta ile katoi kosorsorit bororiet kotko nyekechore tibik kole kechore tuga, kechore tombesik, kechore ne, ko amu kakoutie Jehova makotinye saet nebo karon. Matakobwat kokochinoik chekikochin Jehova, matokoek chetinye sautik ak kaming'inetabgei, amatakesue chenyalildos chemi kwenunwa, amatakomi tekisto, amakomi kondit eng sigik. Kong'yakoike notok kobarbarit bororiosiek, matokoek lapkeiyet neikwong'toi sikobit kobwa bororiosiechu ngokwong'e kole une bichu okwek angotinye atebet nekararan neyome kapchi age tugul kotindoi koyonetech ateboni. Ko amu notok ako kimakotinye laitoriat kobate Jehova koek nolen Ingereza easy target. Ikere ile to ngoroisi chu, ngoro chu mali chemi yu kiketu kityo matinye askarik, matinye korot age tugul. Ko amu ngicheket korok komatokotiny kamang'unet eng Jehova ngolen kole ngobit luk kitikin kole anan kone ipketebe kiptaiyatab yotok sikoyapta kwo kirwogindet, sikoyapta kwo Musa, sikoyapta kwo Jehova, sikiken kowol Jehova kole acha kaweken chu. Kimache chito agenge nekakemwochi kityo kole bas twende. Koker kole kaloit Jehova amu mashokochobo korok kosa Jehova akoboisiechi Jehova akoi kosorsorit kokakoistogei malaikaisiek cheking'ote ichek. Amu kingomi ak Jehova kosoi akonekite Jehova kokimi lugosiek chebo malaikaisiek chekiribei simaba bunik. Kong'yekakoistogei malaikaisiekab Jehova koeku keny kewalu sautik amu kakoloit Jehova. Kakokirinde Jehova akorin Jehova kot konakta. Tebutiet nekateb eng yu ko kale king'yekakotoi laitorinik kobounis, kotoi komul bororiosiek chekinekite yotok. Kit netai nemanai ko kikikere ya betut nekiyeti laitoriat kotiendos beniek ak asikarik kele kakonyol kele to yemse ketinyin nenyo kunot akine. Kotuiyo ak asikarik alak chemi olin chekichoronok kole tinye ane msiara ko ni age ni komame msiara kikiyoe voluntary yani kasit iwendi luget malipanin chi kole biik ngakaikai olin mi olin msiara. Kit nemakimwoun komakilechin sikobit msiara kokinyeketil mbarenik, sikobit msiara kelipani kodi, sikobit msiara kokanyekenam werikwok ak tibikwok kimut ipkobois eng kaplaitoriat. Makimwoe kele sikokararanit kotienso beniechu ak ne komakimwa kele mi chito nerirei nekikirebe lakwet nekinegei tugul noto. Kami tuguk chengikere eng olin ilen oyie kosopcho kain. Mengen nyalilda nemi koindo orit
igere kityong sang nacham kelen the grass is green on the other side, yani igere ile tokosopcho emet mengen as ile ngoi ngeker korichu ko ka luget neibubui ngoi kou ne ngolaikei chepyosetab kain ile kibokwong'ut, lakini mengen luget nekokiyai sikobit ngorionoto ak luget netesetai amu ngorionoto kokimoiyo, lakini konyo kanisa kosis kole ilen kokisop akoi ile uye une kisopcho emet komongen ale kitong kingen nenyu kokere ngono, lakini mengen akoi tun ibiokoindo sitebe koine ile hai kitika tesetai ne ngoni. Ko notok nekateb kora kole akot ingachek eng kwenutab bororioshekyok ne bitonwek ak atebosiek cheimuchi komasech akichek eng bororioshekyok ko kinandiek ko kipsigisiek ko ne bitonwek chetesetai che ngap kole biik achek sinye eng bitenyo anye ko kicham keyoe kole ngele kang'alal nguno kele kakilewen kakiweke let olin tuguk musanguk chekicham keyoe ko tos ile ara kawek akine olindo ngu kai ajartae lak toloch olok kole kwa olin kwa tumdo sikowek asimatakeng'ete makechure makeliochin ara kawaite kole ko ne tuguk chekekere kwae ng'uny akot nguno ngap inyoru lagok kolen ara ngo lagokab koin akichek kobendi dance ichek angobendi movies bendi ano kalya ma ngoetenech achek kalya ko tuguk cheu chotok cheka kikere bororiosiek chun asikemach kokerkeitu notok ko kimoche Jehova yekai eng kebeberta nebo kwang'wan kasi sikobit koek lapkeiyet eng bororiosiek ko akot eng kaniset ko kikikur kaniset eng arorutiet nelel asikwai boisiet nekimoche akinyolchin Israel kwai eng bororiosiek chekikemut ichek ko keleke logoiwek chemiach ipkototyi eut akole kakeng'etien ne koroi kebendi kanisa kila kong'et akichek chun nekatoeku lapkeiyet ko ne nekimoche Jehova eng kitabutab amoche kesom kurgotik chemi yu kitabutab Isaya 42 komwoe kole kyakurin ane eng imanda akanam eung'ung akaribin akakonin yeku arorutietab biik ak yeku lapkeiyetab bororiosiek noto nekimoche Jehova 49 koite lo kokeny kole yotok mwoe kole tos kiy nemining eng akwek koeku otwokindenyu sikobit ing'et bororiosiek chebo Jakobo ak iwech chekikirib chebo Israel akonin iegu lapkeiyetab bororiosiek asikobit iegu yetunenyu akoi tabanwekab ng'ony. Kit noto nekimoche Jehova. Kurget age namoche toteshi Isaya 16:3 akobwanji bororiosiek lapkeiyeng'ung akobwanji laitorinik kalunetab cheruneng'ung. Kimoche Jehova koker ing ng'ony kalyet nemi meng'otosiek ak kiwotosiekab korikyok, atebet nebo kondit eng kwenutab lagok ak sigik ak eng kwenutab sigik ak biikab kokwotinwekwak ak bororiosiek ole kiboundoigei kot kole bo kwong'ut bichu tinye ng'omnotet ak kaiweisiet nekiiwei Jehova neing'omiti chi ongebe asikobit konetech akichek ako king'emat akotok itondab Jehova eng kwenunyo. Kererekyote kemach kekerkeitu akicheket ko kaikait icheket eng bounatosiekwak amu kakobit kalutunetabkei eng kaniset, kakonyolilso chechang chemi yu chematoreti chi, kakousto biik akebendi kityo kanisa lakini luget neibuibui eng kanisa orit ak eng korik kole biik kotieba chebo kebendi ot akichek kakerib kone akot maiyat kole kot kwano manyoni awendi ot akine olotok. Tebutiet
kitabutab ng'ang'utiet 18:1-4 kong'olole tugetab malaikayat nekale kyaker malaikayat nekitonon akolu ing'weny eng lilindanyi akekas kuset nekure kipsengwet kole mang'une inendet akwek biikchuk amu kakolul Babylon awek rimetab tarit age tugul ak kit age tugul ak tamirmir age tugul nekiweche. Kurset nemache Jehova koboisie kaniset ko kokwengta lapkeiyetab Jeiso kot kong'us chechang chemi mesundeito akoek sobonwekyok chekurei chechang chebwonei kobwonji bounatetab kipsengwet. Tebutiet: tos eng atebosiekyok eng ortinwekab banwekab kelyekyok tos kikoek lapkeiyet cheng'usu chechang kong'ete Babylon kobwonji lapkeiyet anan kikerere kioto akot akichek kot keba Babylon katikati singele ngeker komakomi terchinet age tugul eng kwenutab atebetab kristianik ak Jud. Ngobaregei ing'weny gebestos kebete lol kokergei chebete lol ing olin ak chebete lol ing kaniset akoi kele kergei ako ngotoretech Jehova asikobit keeku lapkeiyet sikobit komwe chechang chemi Babylon ako ngot kebe Babylon acheket komakimuchi kotakeeku lapkeiyet. Tos mi chi netinye tebut tesei kotomo kiwong'u eng nekakinetkei kosomok kasi laitorinik ak baunikab turubeek ak lapkeiyet nekanyol keeku lapkeiyet eng turubeek ak bororiosiek. Kongoi kanging'ololi akobo atebet nebo bororiosiek nekinyokoim bororietab Israel abwat likibetita boisiechu kai ako konyor Samuel kolech kimeche laitoriat kimeche kiptaiyandenyo amu kiker bororiosiek korure bororiet amu baunik. Ngabwat ko betusiek chekibo Arap Moi eng Kenya ko kikityenjin boiyot kabisa. Ngonyo kosirto nguno amu besho yomite mosoriot ko ngonyo kosirto mosoriot Teachers College nebo mosoriot ak lagok tugul ko kikiyumgei eng yotok bo gate nebo school nebo college ak ketyenso koi kelele kitindoi siling boiyot kimokoya ko ngotyenso akosal inendet kabisa kolen wapi hiyo kitu kekonin nete kole notit amu kakotyen ko kikityendos amu laitoriat ko kikityenjin tyenwogichu kimi bororiosiek ak tuguk chekiyoe eng bororiosiek ko kikowaege ko mutyo tap koteb biik tebutiet kole kisir Daudi kole kityeni kore ngoroik katyen Daudi musret ko laitoriat ko tap koteb biik kole oeshoi tyenwogik che torombenet amune ko Daudi inendet mwenyewe ko laitoriatab Jehova ko kitorombeni koba ngoroik. Nitok ko kiwoige ko mutyo bororiondit nebo ng'weny akocham lagokab Israel atebonotok akocham kole kibendi kouni ketyenso kou bororiosiek ko laitoriat nekikinde bounatet ko kisom tuguk kong'ete bororiondit notok siret neo nekibo Daudi nekisir eng kitabutab tienwogikab kalasunet anan kitabusiek chik ngot rirek cheechen ko kisir akobo leu bororiot matingindochi Jehova inendet komelen kiutye maketab Jehova ko matin kakomasta chi kotikotindoi Jehova rirenet tindoi Jehova mieindo kakaikaet sikunet kole tomosikchi koyan akobo kursenyi notok nakere ale mautye Jehova matin kikomasta chi yeikose lapkeiyet nakamwa yaketar pasta len ingekul lapkeiyet eng bororiosiek matin kimaste iistoegei kamisutikab Jehova kotokomi Jehova kou mautyenin tokonekit kamuktaindet kong'ololun kokoikoi timeeku inendet baruet nekisomoni sokokera mi chi biik alake chekikotiegei biik ngekere anum kolen chito akisoiwoe anum
ko kamiten mbar yo kole kewe kanisa ochomegei ko ngiwe koendi kanisa kole akisoiweche soiwech ko sana kisoe koyonin biik inyendet ak kotindoi biik komong'unet ing inyendet kele iku tait ingoik baruet muguleldo. Mat kenyorchin mutai iyoe korot age nekikwong'e eng ng'ony sikobesho biik kele anga kiune chichi. Angikibwoti kele kristianin chichi ako kibo kanisa ako ki chito nekisukunot iyai kit neya tabikas ile uche kakong'et chito age kobar chepyosenyi ing rotwet kotor akobo kanisa mate kong'wan netya anan kobar chito age werinyi anan kobar age netupcho amu kabesho ing ng'alekab mbaret keboryo. Ingoek kristianindet inyoru ing kwenutab bororiosiek ngobit kiwotet nemeite matin kakouit netya isa tomo koutien Jehova kutum akile Jehova iye kasait kakong'wanit iman iriri Jehova matindoi Jehova kot koutienin matin kakomasta lakweng'ung kot komoe kobet ikur Jehova kait chepyoset nekakoikoita ing kot ikur Jehova koait boiyot neikwong'e kityo ile kokometot koinyi boiyononi kikoru sang kikoru olo makonyone gaa sochi ai Jehova makenyi betut agenge kowekyi inendet ingeibu lapkeiyet eng bororiosiek noton nemoche Jehova eng achek. Kongoi. Ng'olyo nekamache awang'une ko akot yekingokakokur Jehova kaniset kou yekimasta Israel ko kitoi komasta kaniset nebo arorutiet nelel. Mising eng betusiek chekikius kaniset ko kitun kosik laitoriat kowalak laitoriat nekikure Konstantino koek kristianindet kotonon usisiet nekitesetai koek kaberuret eng kaniset lakini kwanyinyit kumnyat kele nganye kotoretech konyo olinyo oli kokoshin laitoriat ak kandoindetab kanisa kotko mutai ngobit koimutik eng kanisa kekure laitoriat nyokotoret ni komu kakokoshin kotoi mutai usisiet nekicham keuse kaniset kotoi kaniset kousis kous chechik chemi ko ngobit tiyet nekakitiyo eng kanetisiet fulani nemaikuiyogei keboisie kimnatetab serikali nguno kekwerni metit kowalak usisiet nekibunu sang bororiosiek kouse kaniset kotoi koek kaniset neusisiei kot kous ipkous kowekta kous bororiosiek chun kot komi bororiet nemaiyan kanisa keboisie nguno koek lazima sieku kandoindetab bororiet nekile iyeku korok kristianindet anan iliponchi saka kanisa sikekonin laitoriat. Kowal nguno kole aketoi kanetisiosiek chechang chekakimas Bible asikobit tuguk alak chechang amu ngoek laitoriat chito ko ngepkoit yundo kowal katiba kou nguno eng emotinwek chechang kolen makoi yeku president chesire kenyisiek 2 chesire konyil 2 ko ngakele kakechamin ketienchin kelechin ongewal katiba sitaitebi kokot ing kaniset ketoi kewal Bible ak kanetisietab Bible sikong'et laitoriandanib kanisa kotebi koekeny ketoi keib tuguk chechang ak bitonwek ng'isiat chekanyokomule kaniset koit kanetisiosiek chemami Bible ketoi kibatisa lagok chemengechen chemami akekimwa ketoi kealda nyoetab gaa ketoi kerib Jumapili nema sabato nebo Jehova ketoi keyai tuguk chechang cheterchin akot kele biik chekakobek kimuchi kesochi chekakobek kenyochi gat chito nekikame ko kiptengekyo kenyochi gat amu tuguchu tugul kabit rabinik ngikonu chepkondok kenyoun gat imoche kibatisa lakwet iliponi tuguchu tugul koek mung'aret eng kaniset konoto akot akine kanisetab ng'etunenik kowekse kole ara ngo kanisosiekab dinisiechu alak chukongwoe tuguk alak kalya makeya akichek ngomose tugun akot tutikin kole chekimose akot akichek maya
kwakimach keweke kou ye kikere Israel kole kimoche kokergeitu bororiosiek chun ko kakele ngo Kristianik ko achek akiche ongeyai tugul takekoshin keku kit agenge ot kituyekei sitakekimekitu komatakenai kele kamoche Jehova kokurech ketonone imanda nemi bukoit kemach kituyekei kityongon asikobit kechange ak ngolin ko kakikorerekyot akichek kong'ete betusiekab Constantino akoi nguno kituyechigei lembech matakituyechigei imanda ing kondoiwech Jehova asikobit makiyai nakamwa kipsengwet kole kakolul Babulon amu kakawek akot kaniset akine kotungtung'yot ipkowekyigei Babulon olin chekakiburuch imanda ak lembech amu Babulon kakuyenyi ko buruket kakiburuch imanda ak lembech akeboisie kimnatetab serikali eng kanisa yokituiyo bounatetab serikali ak kaniset sikobaunis kimoche keker as kele eng wikit nenyone ko ne kit nekiboisie kipsengwet akoboisie setani eng lugoni tesetai kakeker kobwone bororiosiek eng olin ak torobek eng olin akoi nguno ne nekonye koboisie setani eng kebeberta nebo let eng maunatet neiborwech luget nekitaunegei kipsengwet yenyekebendi kitabutab Daniel kekur marandut nebo kasuldaetab kimnatet nekimoche koboisie birchin korebe bounatet kipsengwet akomas biikab Jehova akot chekikilewen ndaimukoksei kounotok king'olole eng wikit nerubei lesson neng'olole bororiosiek kebeberta nebo oeng ing kondoiwech Jehova eng wikini yekitesetai kinetigei tugul kibagenge ak yekakinetkei lesson ini kokasom ale yeiker kainetkei lesson ini ko ngot kotomo isubscriben komi twolyot nemi yon neimuchi ichil sikobit kiyokun lesson ini ak icheng ole mi kanisetab Seventh Day Adventist asikobit otuyegei kibagenge yonetigei lesson ini ak lesson nebo wikit nenyone amoche anyun asikobit kesaa yekiwang'u sikituk kiotok ko ongesaa Jehova kamuktaindenyo kongoi kakeker eung'ung kong'ete kingotoigei luget eng kipsengwet ako kakeker kele kirete bandab lagokuk ak keonye ichek inde usya eng betusiek chikibo nyalilda yekimoche komas setani ikur kobwa lapkeiyetng'ung kisisin kaniset asikobit komuch koib lapkeiyet eng betusiek chekakoek menindo tokwai luget setani komeche kowektech kebe Babylon ako ikurech betut age tugul ketononse sikobit kemong'une kwenkwenutab buruket toretech simakiker ng'ony anan keker bororiosiek ako keker Jehova amakimach kekerkeitu ak ng'ony ongekerkeitu ak inendet netoror mising ngobunjin meng'atosiekyok indochi banwekab oldinwekab kaniseng'ung sikobit ing kiwatosiekab meng'atosiekyok kotok itondab Jeiso nito somen yo kilosun ing Jeiso nekatyokindenyo amen. Amen.